Ka Bible ko ong u Jisu ong ito kikintien. Hagis ngi kibakat do. Uta o bapop to unang lepom. Uta o bahok to unang lehok. Kata ka pen isay. Pau Jisu ong penbor yun. And we let the young pastor na niyang ngan maren. Na don't come to you play again isngi. Kisamla yan o pipenbor. PM ka jingem ka bapen sngob ha yan o. O Jisu klem yap kai hang tay halording na bagas nam jang ukan mi ba pipin yasriem ya kabertay. Ngan buru agak tin pareng nagabantaki way Christ did not die on the cross for you to be relevant to the world. Jisu klem yap kai halor gading na bagas nam jang ugatuan. Bangi nginum de pertan bagi way kibangay. Pitieng balong marway. Lada pikiran ya kejing shisha lada piyan ban im kum ba ukris ukot ya pi pilong marway ngat yang ya gani ndoi pol wang nala pen kon je dei te tam la biam ya no pi penun na gani yuski namar gani kan yo Jesus sakat no ya pi api ka pateng ben riu ka ken riang ka bamutlok ka bam sakat no kay man shot